Ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje umushinga wo kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane, bari kuganira n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye ku buryo iyi kipe mu kwezi kwa gatandatu tariki ya mbere ubwo isoko rizaba rifunguye izahita itangira gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye bagiye baganira, ndetse ibiganiro bikaba bigeze kure. Ni Sportline TV tugarutse kongera kubaha amakuru y'izindi transfer ziba ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Niyo kipe ivugwa cyane mu matransfer kuko ubiri gushakisha abakinnyi bakomeye izagorokirita kugira ngo ibashe kwiyubaka ku buryo iyi myaka 5 ishize badatwara igikombe cya shampiyona nabo bagomba kugitwara bakisubiza icyubahiro cyabo. N'abandi bakinnyi rero haje abandi bakinnyi babiri bafite amazina aremereye b'amatransferi aremereye cyane, ariko nkuko nabibabwiye mu kiganiro cyabanje n'ubundi ikipe ya Rayon Sport iri gushakisha abakinnyi bakomeye ariko bakiri mu myaka mitoya, bagifite igihe cyo gukina kinini ndetse bagifite imbaraga kugira ngo bubake ikipe izaramba atari ya yindi iza ikamara sezimwe igahita irangira. Abo bakinnyi rero uti ni bande, nibo tugiye kugarukaho. Gusa nagira ngo nkwibutse niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa Sportline TV, nagira ngo mubwire ukande subscribe ndetse ukore no kuri kara kantu k'inzogera kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byose dushyizeho kugira ngo ujye uhita ubibona ako kanya tukibishyiraho. Kandi niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane. Nukunda inkuru yacu ujye ukora kuri like, udusharinge mu magurupe agiye atandukanye muri kumwe, ndetse n'igitekerezo cyawe kibari ingirakamaro kuko kiratwubaka. Twagarutse rero ngiye kubabwira abandi bakinnyi babiri bakomeye ikipe ya Rayon Sport iri gushakisha bari mu biganiro. Umukinnyi wa mbere yitwa Benson Omala. Benson Omala ni umukinnyi w'umunyakenya, amazina ye yose yitwa Benson Omala Ochienge, akina nka rutahizamu, afite imyaka 23 kuko yavutse tariki 16 z'ukwa 10 muri 2001, avukira hitwa Kisumu muri Kenya, afite metero 1 na santimetero 79. Ubu akinira ikipe ya Gor Mahia n'ikipe y'igihugu ya Kenya. Uyu musore akiri muto yakinnye mu academy ka Chiporoporo, niho yazamukiye, hanyuma atangira gukina mu makipe azwi muri 2014, ariko amakipe aremereye azwi yaba yarakinnyemo niyo tugiye kugarukaho. 2019 2020 yakinnye mu yo bita Western Stima FC yo muri Kenya, yakinnye imikino 4 atsinda ibitego 7. Yakinnye imikino 4 atsinda ibitego 7, akaba ari rutahizamu. Urumva ko ashobora gutsinda n'ibitego kandi kuko rutahizamu n'ubundi kimuranga ni ibitego. Muri 2020 kugera 2021 yakinnye muri Gor Mahia, yakinaga muri Gor Mahia akina imikino 15 atsinda ibitego 22. Muri 2021 kugera 2022 bahise bamutiza mu ikipe yo muri Swede yitwa FC Likoping, akina imikino 5 atsinda ibitego 4. Muri 2023 2024 arongera ava muri iyo kipe yo muri Swede agaruka muri Gor Mahia, ari naho ubu ngubu akina. Urumva ko ibitego byo arabitsinda, ni umukinnyi w'umuhanga cyane w'umurutahizamu ushoboye kandi uzi gukina, aracenga, akinisha amaguru yose, yaba ukuguru kw'imoso yaba kw'iburyo hose aragukinisha. Uwo nguwo yari umukinnyi wa mbere bita Benson Omala. Umukinnyi wa kabiri yitwa Francis Kahata. Francis Kahata nawe ni umukinnyi w'umunyakenya, amazina ye yose yitwa Francis Kahata Nyambula, afite imyaka 28, yavutse tariki 4 z'ukwezi kwa 5 mu 1996, avukira hitwa Majengo muri Kenya, afite metero 1 na santimetero 78. Urumva ko ni umusore muremure kandi ushinguye, ashobora gukina inyuma ya ba rutahizamu cyangwa se agakina aca ku ruhande rw'ibumoso. Ubwo ni ukuvuga ngo na attacking midfielder cyangwa se akaba left winger. Ubwo ashobora gukina inyuma ya rutahizamu cyangwa se bakaba bamushyira ku ruhande rw'ibumoso agakina aca ku ruhande. Akinira ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse n'ikipe bita Kenya Police.
mu ikipe y'igihugu yatangiye guhamagarwa mu mwaka w'ibihumbi 2021 amaze gukina imikino 31 yatsinze ibitego 17. Mu ikipe y'igihugu yatangiye gukina umupira w'amaguru mu mwaka w'ibihumbi 2008 ariko akina mu tudemi dutandukanye. Amakipe azwi yanyuzemo n'abiri akomeye nko muri 2015 kugera 2019 yakinaga muri Gor Mahia yo muri Kenya. Yakinnye imikino 63 atsinda ibitego 33. Muri 2019 kugera 2022 yagiye muri Simba Sport Club. Niho Simba Sport Club yahise imugura imukura muri Gor Mahia ihita imujyana muri Simba Sport Club. Ubwo yakinnyemo imikino 34 atsinda ibitego 16. Urumva ko nubundi ni umuforward cyangwa se ni umuntu ukina inyuma y'abataka ariko ushobora no gutsinda ibitego. 2023 2024 yahise ajya mu yo bita Kenya Police, ari naho ubu ngubu akina. Abo bakinnyi babiri urumva ko ni abakinnyi bafite amaprofil aremereye, Benson Omara w'umwataka ndetse na Francis Kahata ukina inyuma ya ba rutahizamu cyangwa se attacking midfielder. Nayo nizo transferi zindi zari zinzanye, kuko uko ndi bugende menya transferi kose ndajya ngenda mba updatinga abantu bacu abari mu muryango wa Sportline TV. Ntago muzicwa n'irungu kandi amakuru muzajya muyamenyera ku gihe ndetse amakuru acukumbuye meza. Aba mbibutse ko baba bakiri mu biganiro, ntago barasinya. Ntago ndi muri ba banyamakuru bajya baza bagatangaza ngo dore ngo arasinye ariko atarasinya. Aba bari mu biganiro bishobora kurangira neza cyangwa se bikarangira nabi bitewe n'ubwumvikane bagirana hagati yabo. Hanze y'u Rwanda reka tugaruke gatoya ku ikipe ya Bayern Leverkusen yarayitsinzwe n'ikipe ya Atalanta. Kera kabaye ikipe ya Bayern Leverkusen yo mu Budage yatsinzwe ni nyuma y'uko yari imaze imikino 50 mu marushanwa yose itaratsindwa umukino n'umwe. None ku munsi w'ejo nijoro yaraye itsinzwe n'ikipe ya Atalanta, yitsinda ibitego 3-0. Ibitego byatsinzwe n'uwo bita Ademola Lookman, ihita inatwara igikombe. Yari itsindiwe ku mukino wa finali wa Europa League wa UEFA Europa League, ihita inatakaza icyo gikombe. Iki gikombe Atalanta yatwaye nicyo gikombe cya mbere itwaye mu bikombe bitegurwa na UEFA ku mugabane w'i Burayi. Iyi kipe yari imaze imyaka 110 ishinzwe ariko nta gikombe gitegurwa na UEFA na kimwe yabaga ifite. Igikombe gikomeye yatwaye ni Coppa d'Italia, nicyo yatwaye nicyo bita Coppa del Rey, ariko ibindi bikombe byose nta gikombe gitegurwa na UEFA yari yarigeze itwara. None igitwaye ubu ngubu inatsinze, ikuyeho agahigo kuko yatsinze ikipe ya Bayern Leverkusen yari imaze imikino 50 itaratsindwa, none ubu ngubu ikaba yatsinzwe. Tugarutse ku ikipe ya Rayon Sport ho gatoya, uwo mugabo bita Namenye Patrick SG wa Rayon Sport nawe ari mu mazi abira bitewe n'uburyo yagiye atuburira ikipe ya Rayon Sport muri recruitment zagiye zikorwa. Namenye ngo niwe buriya wagize uruhare mu kuzana Paul Gomis, niwe wagize uruhare mu kuzana Agogo Kamara, niwe kandi wagize uruhare mu kugenda kwa Ojera ndetse agira n'uruhare mu kugenda kwa Adolphe, bamwe mu bayobozi batarabishakaga ariko we akaba ari we ubigena. Mu kuzana abo bakinnyi yagiye abazana ariko harimo no kuba yaryaho amafaranga, yaryaho icyo bita injyawuro. Akaba yagenda akazana umukinnyi ababwira ngo azi profile ye baraziranye, ni rutahizamu ukubita utsinda, ariko hari ikindi kibyihishe inyuma cyo kugira ngo abone amafaranga. Namenye kandi niwe wagize uruhare mu kugira Mohamed Wade umutoza mukuru igihe Yamin Zerifani yari amaze kugenda. Niwe wazanye igitekerezo cyo kugira ngo bamugire umutoza mukuru. Yahembwaga $1,000 ari umutoza wungirije, mu kumuzamura bamuha $2,000, ubwo bamwongeye ikindi $1,000 ariko 500 yajyaga kuri konte ya SG ari we Namenye Patrick. Bikaba ariyo mpamvu rero mu mwiherero wabaye mu cyumweru mu minsi ishize
ariyo mpamvu namenye Patrick yaganiriweho ndetse bemeza yuko ashobora gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport, bakaba bashaka undi munyamabanga cyangwa se undi mu SG. Ubwo ndabibabwiye, nimubona bibaye muzamenye ngo Sportline TV bari babitubwiye, kuko twebwe tukuzanira amakuru utarumva ahandi, ndetse ku buryo niyo byaba uhita umenya yuko ari hano hambere wabyumvise. Ngushimire cyane wowe wakanze subscribe, wowe utarayikanda, aka niko kanya keza ko kuyikanda, ubundi tukabana mu muryango mugari wa Sportline TV, ukajya umenya amakuru yose y'ikipe ya Rayon Sport umunsi ku munsi. Ndabashimiye cyane, ndabakunda, umunsi mwiza. Ndetse no mu mahanga engwa y'imama ndaraye